Rutero regani na thirikari kana murengo yo one term ndene ya county ya Meru ni baremetwo kuwatanira buru muno baraba kuromba itiki ongavana bakionania ucokaniria miambo ya rumena untubura bukuoneka yaka butithira twitite githurano ke mwaka yo 2027 na nendekire Rutero linda mwananchi rukuni ronekete uribeteri kuliunga Meru ntuko ya kiumia mweri yo yuenana Rutero rutongeretu ne kawira mwangaza bakioneka kwathula mwende ithile bakiwa ni boba wete Weni Sifuna ndene ya county ya Meru na we mwenda ithile urukumite kiri murengo yuntuko ite kuraya kuoneka na Rutero wawe ro arwidi baite mwanya ndene ya county ya Meru na ikio tubodware tukure nuko thwania Rutero ro one term ndene ya county ya Meru bakawatire kuruta murwiri umwe waitikio ngavana na senator nuko ne aka one term ndene ya Meru baitikandiria kuruta murwiri umwe wa ngavana na senator ndene ya Meru rana batu klukira 23578 number yetu ya SMS kana kiri mitando yetu yokinyaniria nkethira kithoma ntumidi chiaku anwichi nayo kameme ya Weru FM 96.4 niretete mutaratara y'umweru yo ibindi na tangazaji bayo ukomithikira kenda withiro kemenya ntubo kenda okungwira nawe tale scan QR code TV ne kukumekiri mutandao yo Weru Digital kana wetekiri Weru Digital www.werudigital.co.ke na withira wichoke biori 10 na wawata bionde ukumakire draw ya wichinda shopping voucher ya shilingi 5,000 na kinyo wate kanya kakuliunga sundo chetu injero tia Weru ntumiriye iretine kambuni ya kubwithia irio biandethia ya Joymax Animal Feeds yanne tukodurani tekiri nteto tia Weru themwe Kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kambuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Aritoba primary marodelia marimanti kure mochoka skuru bakiromba tongeria kubatethia Shagwo uke biori ba uribo mathaga ya kuringa kura akiwa kwina njama ya kuiyera Ruto kura 2027 Kiriro wadiero ntuko rodeli morekera yo CSS Meru ikioneka kwa luka wora ntuko iweta Swa kuretre chunchike mbere kero nuro mwanya iyare oturo Teto cia Weru Anko watu ni kiri nteto cia Weru themo moneto mathithio ni Purity Richard na ni mutembe Edward Arituobo bainge ba primary nturene ya marolelia marimanti batira soka skuru mukondo iwe thatu ndikwithira bamwe batinjarene cia bayuyu bo barabate kumbo batungatira kikithomo nyuma ya cheribo utoturo akarine ndini bakuromba thirikari na atongire bangi nturene uchumire utetheria na bakenda uchoka skuru makena babu ena nteto nkuluki Oriria sukuru ciambirite gucoka pamwe bana baingi batari bacoka ni onto bawagi wa bisi te ba secondary akinkinya baingi ba primary te bacoku ari antore amaroreni wadia marimanti ni mweria inana baria batari bacoka ni onto batena bisi baria ajari bao batere uturo na kurasimika gutiwa na baujue babakuru ajari bagwire na wao kwa batigio tutone tono nkono na twa kwa nkake bange bautire kinya baikaranti kuru na tomenyera bakura kona ntubia uzo thirikari batethagia na tucukuru twatetheka muno twingi tio tutena kainya ga utethia gakubaruthira tukwenda bathoma lakini tutikona kainya gakubatethia nako ndiungangite irio ndathire ndethira rwana ruru rutikuthi cukuru na ru aciari bakuire batigwa no joe bojoe nabo batie bombagiri bakuru muno o mianka 90s nio bene o batiere mira Irombare atori ni thirikari na atongoria bambiriria nginya gutethania na bisiki ana ba primary baria baumite mejirete kwiyumba kithomo gia primary ikibati gusubiro na njira mwanya kinyo kethori CDF nigeria utengagira kinya ana ba primary mono barabari ground ya rungu mono batethagua ba secondary no ntubo ambeche ira bakuria magiri kinya primary
ibakurandukura PTA tangiri chiere kana ithatu nkoromba tori na biu gutwenda neni tutethagirwa na taruru bariuga anataba kuthoma ni kuleta kitharimo nturani ni undu uturo wa thaino kithomo kina bata igakomba kuthoma na thina gatwika professor gakoja rurungi rwenuma kana ntura tenwa karuthathi gunku tukaya kuriogo wendi wao giatongoria bao ni gutethereria na baba endiro tukuromba thirikari teromba mbeca taino chiagwa chiena antu ba kumenyera baba tena inya batethie rwana ruru nuntu wana kurithina tukubaromba gwa gitejo wana atongoria kura bari begwe Otaje nditu tukonda kutajo bainya bye kwetika tunamia mwivo kona kirina hoki domiti nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu Linda mwananchi rutere rotianire bacokeretie nkatho Kawira Mwangaza bakiwa nabo tetheretie ndiunga ya Sifuna ukinyanira ndene ya Meru bakiromba ndwangi cokere wika okaria bukwana na uri nawe mutongeria wa vuguvugu Meru John Jikenyu wite mutongeria wa kiama ka UMP Kawira Mwangaza niwo batite waini atongeria balinda mwananchi ku ya Meru ende TMCA wa Kithi mwenda ithile Brian Kimathi na thuranirite ronoro itigerie ntuko inka ikeri ndiunga linda mwananchi ja kaunti ya Meru na ndeba mweba siasa ndena gikundi ka linda mwananchi tigania chapter bakibangania ndiunga ije interese tigania ne bagwete ogeni Edwin Sifuna na kuga imwe mibango rabadithite ne gutigira kwena ukaria na katukuyukia this opportunity ku welcome Sifuna kana mukaribisha Sifuna ke this constituency ieleja tigania East and West na mbere ya Meru batutwe kamiti iretigania chapter kubanga mantu ya safari ya Edwin Sifuna au Meru County itwerete borithi na itengo bionde bi usalama mantu andiungae kuma mantu a security ya menyeri batwe itwerete borithi na itengo bionde bi usalama kwamba tutakuwa na msafara wa Senator Edwin Sifuna na entorejetkie itongeretu wao Meru honorable governor Kawira Mwangaza kana timu ratu ine oha onde ne atigania ru are tigania west ne akwa ta muntu wetwa president uratu irigirite aka mutongeria wetu 2027 ogeni ndene ya Meru County kurukini basokeretie nkadhora ni mutongeria wa kiama ka UMP Kawira Mwangaza nikireba kuganwa gutigira ndiunga ije kaumbika na bakeregana na kiragi kurekana ni kwina mbathukiri kubangania ndiunga ije nchokerie Governor Kawira Mwangaza no ntubo turetera Sifuna twariete muno gutena muntu kureta Sifuna kwanda Sifuna nwetu te kurenkera iteke president ngenda kuwa kwina ntu baba inge sana baweta bakibanga michamanio kila mahali ekuibo karibisha Sifuna ndene Meru itokomenya host o Sifuna ndene Meru ingavana Kawira Mwangaza na noe mutongeria ora awatanirete na Sifuna nikenda bomba kureta linda mwananchi ndene ya Meru County ene nende kwera tongeria babange it is the high time buatani na Governor Kawira Mwangaza buweke differences chienunze for the best interest of people of Meru akiongela urene mwanagiti wa gikundi kia vuguvugu George Kenywa agitikanire na miario yao na kuga Kawira Mwangaza no retete Sifuna ja Meru mwene kureta linda mwananchi Edwin Sifuna Meru ni Kawira Mwangaza na tutakwenda complicate tore Meru tutekangara tanua Meru ore oretere linda mwananchi na ora tuonere Kakamega eteteswa Edwin Sifuna ni Kawira Mwangaza Kenywa na menerite kinyamuse manojore kuni orogo chwagite kia useneta ja kaunti ya Meru mwenda ithili ni kirea kuga ithili atesi ya kitegi siasa kukinyantwa kuleta Sifuna mwenda ithili ngati ya kuthurani antu egembe au gako bangira aterinda mwananchi ore keja Meru na tutamuona Kakamega Amiru bonde tuje ni Kawira Mwangaza urete terinda mwananchi Meru kukurukira Sifuna kethira ni mwenda ithiri Sifuna ateja Meru mwenda ithiri atena political masu atena political power aya Meru yomba kureta Sifuna ke reporter Nteto Soro TV kumatigania Mbita Brian Kimathi awati mbaruba sendita kathuri murungi kumembe na South Menti baritite uwo nyuma yoro kurerete ke sendita Mugambi Manyara kwipekana kiware na kiya wake shiringi ngirera ni mwekire uro komba kumuthania nkobia ya kathuri murungi iramenyereti wikira ya rono rowe kana akobia baduwe yene miario ya rumena na yomba kureta nkucanio cheki siasa
Babune ya kariba kaunti ya Meru bebumirite na muthuro munene kumeneria migambo ya muriri gitegia usenata kaunti ya Meru Mugambi Manyara haraugite akare ya 1,100 kiriora akaumba na gucunura chwaga kobia gasenata wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi Kiongo na kura na komwanka gakinyire Imanyara na Mugambi Manyara atemenya kobwo mutongoria woni ndironere Mugambi Manyara akiwate ndirakwenda ikiongo ya Kathuri kaori atere ko kwenda kiongo ya Kathuri kore ya ciongo ko woga Mugambi Manyara okiakono ka mutongori twende kuria ciongo bietu kankwera Mugambi Manyara atere yakethera ntomorome yakethera na tania kathera ya nalokie kabuti kale ntore yetekie awatere kabuti kamunya arawa awataka kereito arawa awataka kawera kinyarware kakile ntore akawa mwananchi no kathiri andu eu na batu tukateka mundu uriti bwa bwangugi tuteta korora rumo na uri ngari ne guru muno tuteta kora we na inanda bikwina na inya tuteta ka ugoro mebura we nabu kinanda ke uturenda kugigita once and for all bamwirite kumana na migambo eno nengeje na gwikumia ibwega nuntu bakomenya tene hatibwe mutongoria na gite agakionera view sasa bongo ndogorie mwambito Imanyara ngiria na iroko ya jensi tweta kuita na kiongo tesio batu kwetho supporta na bantora bakathoma kana bara bakumete sukuru kwa basapota nkorokia weta kworwana itokuibwa ngariro raretere kaikori tanto kafara kwe boto kuendro kwera itotora weta ngare nyare otare kwo ngare cia guto te kwenda nonto kiongono weta korita kya koma kenda woyete kenda ugwathira munano kwa bamire aba ugwa wona kaji bamiro na zaudimenta za ukamatuka nonto no garete mageria ya datu weguya reya nato gutumbure bio bakirikiri bakurirwa ngirwa NCIC kunga mauri Manyara na bamwikire bitanone nonto migambo teno ni aruithanirie ndiguru mwankani wa 2007 Mugambi ndio akoro wire aito kiongo nonto tiomba kuoretero nkobie muntu kiongo kiu kiawe gitinthi na kintu kira Mugambi agubwithia na gumenya obwato mana vijana beta kuira kiongo kia Kathuri no bakione nonto Kathuri aria naira nanto mashinani aibunda wa inspector general naombe kuongela senator wetu security pika wetu nongerwe security ENG nontu au manto je yeterete teja bui mono nontu rewe iwa muntu akibwa moto akwenda na kato hakikisere atereto Imanyara Kathuri Murungi iseneta wetu 2027 moto avingia ingabana wetu 2027 au siasa cia 2007 ciambiririo au ciambiria kidogo kidogo tuweza kuona mbara na nitwatere antu betu baba ingi muno nuntu bwa siasa mbaya na ruga mbaya nkiripotera Weru TV mbeta wa Duncan Mwathi Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua no kite biure kiri kura kwa mathaga ya Meru ya uringi kura akiwa yatumika kuia kura kwendera Rais Ruto kulukino lotete munini wa munene wa polisi Eliud Langat nikira kuwa ni witikiria na wika rwangiro polisi rurakuwa rwatongero ni mtu kiumbe na rwatumika kwenye mali ya biashara banini bagas Anthony Kadenya aina anteto nkuluki akialilia ndikibande twale kwa ya muji munene wa Nairobi ulale munini wa Rais Rigathi Gachagua leo ni ameneliti Rais William Ruto nikila kuwe ni mibanga ya kuya kithirano kinene kijite gwitukira mwikari yetwanki ya IEBC Erastus Ethekon na munini wa Ephraim Abdalla gwitukira kwa kampuni ya Merian ya South Korea ngugia gwetithia na mbere kithirano kinene. You are all aware that Kenyans do not know is that the tender process and the result has already been preconceived and is awaiting rubber stamping to Meru MIRU Systems Company Limited of South Korea. Under the instructions of William Ruto, Meru Technologies has been instructed to prepare a new voters register and suppress voters from the following regions perceived to be against this regime. Kulingana na Gachagua, mwandiki munene kire ministera wekerere Mondo Molo, amuno lotha Mary Belio Kipsang, ni bathithite misemano kathumba na kambuni ya Meru, kenda kubatethire utonya kire mutambo haringi kura. The PS for Interior Raymond Omolo, the PS for Immigration and Citizen Affairs, Mr. Belio Kipsang, have held meetings with Meru Systems Company Limited of South Korea
They are in the process of giving to the company access to the country's voter registration database for integration purposes. Kulingana na Gachagua, kambuni ni ya Meru ithilitwo kigwetano na mbobo ithurano kirindi mwanya ta Argentina, DRC, Iraq na inge. This is a South Korean company with a very bad history of rigging elections across the world. Their global failures are well documented, having faced allegations of faulty technology in Argentina, Philippines, and the DRC, where they deploy their equipment and technology. Nao kagitaka Gachagua na meneliti munini wa inspekta munini wa polisi Eliud Lagat ni kila kugabanganiti gikundi kia polisi kinyume na watho na gikundi eki kithirito gikithiruka ntere mwanya jandi ya Kenya gikianga ikagende banini bagas. In June 2025, the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat formed a clandestine police unit which is stationed in Hurlingham, Nairobi, formerly known as the Heart Center. This police station is not gazetted. It is called the Black Site. This unit operates under private supervision of a private citizen, Mr. Cleve Mutiso. Mr. Mutiso is always in the field brandishing firearms and threatening small-scale traders, doing illegal inspections, ordinarily the duties of the Energy Police Station in Kawi House, Nairobi. Between June and October 2025, this vigilante group operating with impunity raided Nairobi, Kiambu, Kajiado and Machakos small-scale gas retailers using private vehicles and private lorries. They took away with them over 200,000 gas cylinders. Gachagua akiugaga Rais William Ruto gwitũkĩra kambuni imeanja ena mubango wa kujũkia ũtongoria wa biashara ya wendia wa gas na kuibia thokoni a biashara bangi banini. William Ruto, through Ashirami Synergy, a company closely associated with him, wants to introduce a deal like the petroleum's G2G ragtag to completely drive out other players and free market in the LPG sector. Mr. William Ruto, please leave small-scale traders alone. You have taken too much. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Murandine mwanya kauntini Embu wa trimana na yuthi ekuru lekinya ntuke mwanya bonde bakeri wa tata kenda bona kukuona mwate yoyo ntuku ya kwaniria nabo irandine reka njikero icio mbunge ke manyata wa trimana na nkatha chiekuru para batura maiya na kinya kuira lori na ni wana bo pedra nende bakiria mwate yoyo ntuku na kinya kunyontora kikithomo baingi baekuru ni 5 mothers na baingi te kwenda kwo ndiri mukanda yo turo iba kuthite bachithira antwa mwandiki wetu Anteto Rita Mwaniki na ndiungite murandine yana kini chunchi kembere kero noro mwanya eia rio turo atone kanya kambere ka kunoka twachokera na ronuru. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekushetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences.
cake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyirwa turarura kwena gwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana leleleke yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na wakatika na kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club.
Gutige ntukingi kiretaganja amweja murojo muthongi jo mugate juthithitio bwega. Ntuko chiondhere ukire nitunyaga chai na mugate juthithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugate jo mafuko bread. Tutambia wendo na rumethene chietu kumakire mafuko na mugate jo white jo brown jo mafuko sliced kadogo, mafuko brown bread sliced, county fresh kadogo white kana toasty premium white bread. Kiriskuru chietu mikawa na guntu konge kuunde mafuko ikuwejaga mugate jo gitangika na sliced oreo kwenda. Wona wareteranje kumugate jo mafuko te mugate akiuretete endi uretete wendo utugi na nkero cha kurizaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire thimo kurukira 0722-872-315. Mafuko bread, take pride in the bread you take home. Kwa garukire utaka kanyakika kathongika gwete green yenyange karibuni ala nonto mathaizeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Karioka ngentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo chuka ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals teno kwa tukana ni wa nyomba zuzu nane Afya Plus angi menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nazo jumutu motu te motu ya Afya Plus jogore ndukenerere akwe nagwe Mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itutikagia te gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya rujuru wa kinyankuruki irasi bieto ni bekindinjeto arimu beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo ge kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ati arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791-200-067 na Timau Campus kiri 0720-411-554. Kambuni ya kubuithia mutu yora premium ya nkima na chapati Joy Millers muthenyo rwari paretheti ntere cha Chuka kaunti ya Tharaka Nithi na rabacemanite na customer bota unine ya Chuka na Kathwana. Joy Millers barano bwa buithia mutu yo andithia yo Joy Max paretheti ukenenda na customer bo raba ingi kinya baichindirite bie wakathumba tuku ya ruyo ni kanwa na kinya ntere cha mukothima na marimanti bara bonde nende bakona kanya ko kenera mwago yo trimana na bokenda kinya uchiure mutu yo na mauri ya itine yo discounts na wichindire bie wa kathumba.
Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki wete thirikari ni ciumitio kinyanĩria kwa mirandi ya KIPES kaunti-inĩ cia Meru, Embu, Kirinyaga, Kisii, Busia, Migori, Garissa na Wajir. Itikiarua mirandi ĩrĩa kwĩkũrĩka na mathaka ya kwĩrĩkĩire na mbĩrĩtie kũrwa kenda ũtiĩrani ũkinyanĩra na ũtetheria gũkĩra kwa matũra. Tugĩkare na kwathĩra tarĩria. Request every county to prioritize not only the construction but also the operationalization of the KIPE as a way of making the county competitive and also improving Kenya's competitiveness. Ni migambo ya munini wa rais Kithure Kindiki akĩrendera gũtirime na atongire barwangi Rwanda kenda bakariria witi na mbere bo KIPES kana industrial parks iri wa kaunti mwanya na akĩaria na gwetete iwanda binana kĩa Meru na kĩa Embu kĩrĩo na akiuga iwanda bine byambĩrĩte na bĩrĩa kwĩkũrĩkwa nĩ kĩraugĩte thirikari igatonyera gate gũtigĩra nĩ bĩkũrĩka buru kenda bikaru rugorwa bime bikai bijite mbere ya muthia mwanka juu. 8 counties have made tremendous steps and progress towards finalization of their KIPES, and this meeting has resolved that those 8 counties be assisted through a centralized equipment procurement program to equip their KIPES for commissioning in the next few weeks before the end of this year. Kuru Kindiki Kindiki na ugete ni bekirite irore na biashara bakajaga Kenya mutaratara jura kwa jugokeria biashara ya intobia Kenya. We have signed a number of international trade agreements that opens market access for Kenyan products, but some of them are quota free. You know, that means they are endless. You can export endlessly without any quota, and tariff free. China is one example. We have the economic partnership agreements with the Europe and the EU. Muthiene Kindiki na ugite thirikari ya Kenya kwanza kiri manifesto jayo ne ugite gatigira kaunti na kiwanda giki kenda gutigira mugongo ne jukura ruterene ro biashara na kinya kiuchumi. Is the first step towards industrialization. You aggregate, you value add, and you make the first baby steps towards manufacturing. And all the countries we are looking up to, South Korea, Malaysia, except Singapore, which is based on service industry, trade and logistics and services, Malaysia, South Korea mainly, and to a large extent China, grew their economy through value addition and cottage industries. Keripotra toshawero reakwarietwa ni motuge kare akariba na thuntere chili undubo wite kure wa komiunda ire ringithitwe kire wa kibo barabara icio lwita Mandera batakinyanira bakere kaita kama chemuniyo ni bacuite macokio ya kiuria ke kure wa ko bakiongela kinyote utethio bubakinyilite mwankira kaitene ka muno barabara ringithitwe kire murandio Edwin Katobu ena ripotie. Barabara itoke Mandera ikuje Ramo ikuje gari. Barabara iji nere ni kilomita 780 kurukirite kaunti ya Isiolo, Meru, Garissa na Wajir gwitabo Mandera ringithitie Meru kilomita 75. Iende Samatar itaremuke Modogashe. Kirothondeki bwayo kaunti ya Meru akariba ntereche na Gembe North badi ugibakarite nthi na gwitikanĩria na mũkandathi okichaina ũrĩa ũrĩkuo atĩ bakambagĩtĩra mantu kathumba jawa kibwa cukuru cibitari agwĩkĩrwo arami matũrene na mantu jangi kuĩrĩ njĩra gũcokia guoko untu bakwa butagĩte kamonkĩra rĩu na no kamũchaina arĩa kwĩkũrĩkia ngũgĩ yawe ku barabara ĩra antu baba na thoi bako demand bekero barabara ĩra lami wo uraba ba ero yo kuma le undu mwanka yetete bulokende watana na ire wo kwa ya lapset ya muchaina ne kwetho barabara enye karekia
uti ara community iratetheka uti ara ikomba kutethia antu betu ba natho na Egembe North kwa jumla no ntweneo korindu yetu ira tutumaira uti cukuru uti cibitare antu betu batekirwo inya stima uti inya roe no te untu kinyapo mubomba ukarika no ntu tuthithite mecemania mingi ya public participation tukiwa vitu bwete kuthithirwa ni the China Construction Company lakini mwanka thaiga bakinyete akwe weta no tegi maganjiriria barigwe kinya kira gikubarigaria muno ni ati kwambiriti kumbuka ati mundene jure mukandrathi akite site yawe imundene jo rwangirwa barabara rwakena bakiuga bokibo baiji mundene jo mwingiari na baikwewa kithaka kira ikwerekanite iri yo tumika university kana iri college ya antu banatho na Egembe North lakini kintu kira kituriaretie ni kwamba kena ibaetere na murango ya nyuma na baciandikithia kithaka kira eka 60 ire cia kena omeke nerenda kwa permanently na tho tibie kona ura tukumenya na taito ni turite na buto tonto boy kudulum community na kithaka public kitechetha wana kyo anzia kwe musumari no kwetwa asaniali no tukaibona nayo ketie kathate na asaniali na tho eto muminya no to etamwona na etamwenderia no inkua na etaetio urathanirie mbia ciake akumane na jaja jonthe na kinya gukira bakuga atongeria taro na kura ntere cibakiririte mantu jaja baruga bageta iguchwagio tukiri koti na community yekayitite kotini kendera omia kithaka kira muntu natho na muntu Egembe North ate chuno kithaka ni thirikari atongeria betu nabo tuberite ntugo nyingi twacemania bo bakuga tukathiata na mwanka thai batathiata no tukwenda twira nyata bukarika kumbe wo baguthoibo bakinya nyuma ya kwenda kubendetie Anthony Antotoche Weru TV kuma Egembe North ni nie Edwin Gatobu. Mutongeri wa kiama kia People's Party of Kenya Ndindi Nyoro nuna niite kuria kwanira kwawe ni kuibanga kwa nthiguru kiri ukaria idobye kwana na kinya kigenda kithithomo tuthengerete kithurano kia 2027 Nyoro nuritie IEBC utira ni bawe kaweru ne uribo mathaga na kinya mutandao yoringi bokura mwaka twitite na likithinji ni wothuranirite ruonoro Ntuko ya Narua mutongeria wa The People's Party Ndindi Nyoro na shumiretie na kwariria mantu mwanya zaraza gwitana mbere ya nthigurune akiambiria na kwariria rwang'iro wa kurungamira ithurano na miaka IEBC akiboria ni mwaka jumwake jotigere ebete na mbere kuibangania na njira iria ibatari. IEBC ni vizuri wajue we have now less than 1 year to the next year general elections. And Kenyans expect nothing less than a credible, fair, transparent elections. And we also want to request IEBC, as you do whatever you are doing, and especially procurement of election materials, ni vizuri wajue wa Kenya wako macho. They must not have any friendship or any association with any procurement entity, with any company supplying any technology within the IEBC that is associated with business partners of the leaders of this regime. Mashoka jaskuru jetite na mbere na aririte rwang'irwa kithomo aria menerete thirikari ni kigina barekerete kirima skuru. We want wizara ya elimu ijue wao ni kama wamemaliza masomo bila malipo completely. Schools were promised they'll get the 22,000 ile inafaa wapewe, lakini kwa sasa na ndio tamu ya mwisho serikali imetuma just below 15,000 in our schools na hakuna matarajio ya kutuma ingine. We want the government to come out in the open and clarify to Kenyans kama wameshindwa na hii masomo bila malipo ililetwa na Rais Mwai Kibaki. Na aririte mantu jawaga gubo ukaria. Hii serikali ni kama kabisa wameshindwa na mambo ya security. Na tunataka tuwaeleze Wakenya wanatazama. Kenyans are interested in one united country. Na kwa sababu wanalipa kodi, matarajio ya Wakenya ni kwamba serikali itaendelea kuweka security. Na tunawauliza waajibike. It is a shame that even after what happened in Homa Bay,
we have not seen resignations from the Ministry of Interior na pia kwa vyombo vya usalama. Na nkuruki kuria thirikari kuibanga nontu bwa mpara yeregeri ni kwithirwa maketha jomba kuonora ni jama kai. Tunaona ya kwamba hii nchi ya Kenya kuna changamoto ya the kind of harvest that we are expecting this year. Na ria muthia kurikithia bageta na mbere kuritaniria ngugi na rutere ruregani kenda guita muroiri umwe wa giti kia urais. Na ya mwisho kabisa, sisi kama People's Party tunaendelea na kupongeza vyama vyote za upinzani kwa vile wametukaribisha na tunafanya kazi kwa upamoja. Na sisi tunaendelea kusema tunataka kama opposition tutoe one presidential candidate na running mate mmoja ndio tusafirisha William Ruto kwenda Sugoi. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele wa Kithinji. Nele hanu tukinya muthio nteto ciweru the mugucukiri kathano tubugutho watandite na batwi moneto matithio ka Deputy Richard nani mutembe yendwa tuwatene ruru kirikiri mubango yokubuke. Eje ni Wero TV.